ngakho ke ntambama ithi indaba yethu nawe sigada size sigade ngisho ukukhuluma kwethu uma senze njani sikholwa. Hallelujah. Hayi, don't be loose lapha emlonyeni. Amen. Musukudedela noma yini nje ukhulume noma yini. Amen. Ngoba ukukhuluma kwakho wenze njani uyayiveza. Wenza ukuthi abantu bakubone ukuthi vele umuntu ngeke umazi mayithule niyezo bathandekayo. Kodwa mayeke wavula umlomo lapho umbona kho ho kanti unjena lo muntu kaNkuluNkulu. Hallelujah. Omunye umbone wesihlobo sami ungeke uzusho lutho kuye uthi oh hayi kanti zinjena lapha bese uyithulela uthi hayi sengibonile. Amen. Enganakile yena. Kufana nale ndaba yabantu. Hallelujah. Kukhona lento angimelene nayo kodwa khona into yama introverts nama extroverts. Ayinebo ama extroverts sizwalo sijwayele ukwenza njani kwakhondona futhi nawo enze njani ayazisho. Mina nje akuhlali lutho lapha kimi. Ngivele ngenze njani? Vele ngikhululeke nje ngikhulume konke. Angithi niyeza bazalwane. Angisho ngoba nginjani mina mhlambe ungangibona mhlambe ukuthi ngingena kuphi noma ngingena kuphi intro or extro yes. Kodwa kukhona into eyingihluphe ngo-extrovert ukuthi u-extrovert uthi noma ehlaphaza bese ethi yena u-right. Hallelujah. Avele enze njani adedele nje akhulume athi mina ngikhipha konke mina angibeki lutho mina kuphi esifubeni uthola ukuthi kodwa ulimaza uqedile. Kodwa uyishaya isifuba ukuthi yena akuhlali lutho yena esifubeni sakhe kodwa abantu balimele.